Poštovani pratitelji, evo na samom početku mislim da ne trebam da govorim puno, a kao što vidite i sami, želim da napravim jednu malu recenziju povodom jednog od najboljih i legendarnih glumaca na prostorima bivše Jugoslavije, a to je Miodrag Petrović Čkalja, koji je rođen u Kruševcu 1.4.1924. a preminuo 20.11.2003. godine. Mislim da i sami znate, starije generacije koje ste pratili seriju, najpoznatiju seriju na ovim prostorima, koja je bila Kamiondžije, koja je snimana u crno-bijeloj verziji i naravno poslije u boji, koja je imala astronomsku gledanost. Sada se postavlja pitanje da li ovakav čovjek i glumac treba da se rodi, da bude obdaren i da sve epizode i svoje scenarije radi duboko iz dubine duše sa ljubavlju, ili jednostavno takav čovjek se samo jednom rađa. U ovom sad videu želim da objasnim zbog čega nemamo više takve legendarne glumce kao što je Miodrag Petrović Čkalja, Pavle Vujsić, Nikola Simić, Milan Lane Gutović i ostali. Vjerovatno da smatram da i u današnje vrijeme i tehnologija je sama kao tehnologija uzela maha kada se brzo živi, brzo uči. Nekad je trebalo i da se radi i da se voli ono što se radi, a danas je to sve postalo na neki način i brz život i snimanje brzih serija, filmova. Producenti žele da to brzo odrade, da pušte u eter, da naplate, ali nekad se radilo sa ljubavlju i uživanjem. I to je privlačilo ogromni broj publike na televiziji. Kao dijete se sjećam dobro kada sam bio dijete, imao sam 9 godina, kada se ova serija puštala na televiziji, to je bilo ono, nije se ništa čulo, poslije Dnevnika mrtva tišina, hoću da gledamo svi, cijela kuća gleda, svi gledaju, uživaju, a danas je to sve nekako postalo brzo i jednostavno brzo i brzo prolazi. Eto, snimio sam ovaj mali tutorial zato što ovu sam seriju gledao najmanje 10 puta i svaki put kad bi je gledao uvijek bi bila interesantna i sviđa mi se i osjetim neku emociju gledajući to, nekako sjetim se na to lijepo vrijeme i te lijepe uspomene. Poštovani pratioci, eto, bilo bi mi posebno drago da ostavite vi vaša mišljenja na ovu moju recenziju, da kažete nešto o tom vremenu i tim glumcima i kakva su vaša razmišljanja i da li ćemo ikad više imati tako snažne, dobre, prijatne glumce i one koji su zaista svoj posao radili od srca. Eto, hvala vam još jednom što nas pratite.